Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ungixhase-ke laphana-ke ucindezele-ke subscribe nje akubizi mali, kumahhala nje, occasional send-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uyithole zonke iy'ndaba engizokulethela zona-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli, njengoba nje kusabalwa namavoti-ke so ungakwenza nje lapho usungixhasa ucindezele subscribe button lapho njengamanje udabulethele lona namhlanje bayajabula-ke abantu bomkhonto wesizwe-ke la e-KZN emva kokuthi-ke kuvela ukuthi-ke i-MK ihamba phambili kakhulu impela laphana-ke ngamavoti-ke la e-KZN-ke. Bese khona umlisa-ke owenzeke ividiyo-ke laphana-ke sike uJacob Zuma-ke akavele nje enze i-meeting enkandla ngoba iphalamende-ke kwathiwa akavele enze i-meeting nje aqoqe ubuholi obusha base-KZN-ke. Abantu-ke besesho ukuthi ngathi kusayili kakhulu ngoba amavoti-ke akaqeda ukuthi-ke abale, kodwa ngifuna ukuthi mina weza ngaphandle nto nje udlalela ividiyo yalo mlisa lo. Ngicela ukuthi masuyibonile le video ngene comment section ufushe umbona usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu msicaza nebhathi nje usubscribe nje akubizi mali, kumahhala nje occasional send-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Ngiyabakhumbula bethi Zuma must fall, Zuma must fall, Zuma must fall, Zuma must fall. Kunjani namhlanje? Ngiyaphila ingane kaNcamalala, asilalanga sibala ibalo zikhomba ukuthi iKZN impela ingathi kothi lishonela namhlanje noma elangesonto sobe sesazi ukuthi asenayo iPremier. UNcamalala-ke le phalamende lethu leli lisenkandla kwada kudunuse kobe sekumele aqale phansi akhethe ubuholi obusha base-KZN, njengoba ibalo ichaza ukuthi i-KZN ihamba nathi si-MK. Angithi bathi abamfuni ephalamende labo, ephalamende lethu enkandla kwada kudunuse siyokhetha ubuholi obusha be-MK, amakhansela amasha, iy'meya ezintsha, oPremier, oMinister.